Muingi wa rugongo rwa bururi uikaine na urithi wa guthama no kumana na ugaruruku wa rĩera mbica ĩno nĩ cenjetie, aingĩ makigarurukira na kwambĩrĩria urimi wa irio na matunda nĩguo gũkinyanĩria mabataro mao ma mũthenya. Uyu nĩ mũgũnda wa Mohamed Ibrahim ũrĩa waingĩrĩire urimi thutha wa mahiũ make gũkua nĩ ũndũ wa ng'aragu, agĩtarĩria thabarĩ yake ya urimi wa mahiũ nginya gũtuĩka mũrimi wa mĩmera. Ajili ya ukame ya climate change kila saa ile wanyama wakaisha, nikasema ile kidogo imebaki nikauza, nikakuwa tena wholesaler hapo Banisa tu. Nilifungua duka wholesale. Kukua kidogo nikaona, nikatembea huko Kenya kidogo nikaona bona nisingie kwa nukue mkulima. Ibrahim arimaga na mai madofori ire ejete mũgũnda-inĩ ũyũ wa eka 30 akĩũria mũingĩ wa gũkũ kũingĩrĩra urimi kuona wĩna faida. Kitu inamea huko Kenya yote inaweza mea hapo kwetu. So watu wasiogope kupanda shamba, kukuwa na shamba, watu wasiogope. Watu waanze shamba, tusikae kwa omba kila saa. Aria mariganĩtie nĩ mamũtambũrĩte nĩ ũndũ wa kĩo gĩake, makĩũria thirikari ya kaunti na ya bũrũri kwenjera aikari ndobori kuona tĩri wa gũkũ nĩ mũnoru wa kũrĩma. Shida ya Banisa ni maji. Alafu tunahitaji maji, akipata ukulima kama hii, akipata maji ya boreholes ambayo inafanya irrigation, Mandera County itakuwa mambo ya food security itakuwa mzuri sana. Hii mkono ya mtu hawezi, ikipita 30 hectares mtu hawezi. So kila kitu ni machine. Tukipata hizo machine nadhani Mandera County haitakuwa na shida ya chakula. Charles Kavuli ni afitha wa urimi thirikari-inĩ ya Mandera na aratarĩria wĩrutĩri wa thirikari wa kũgacĩrithia urimi rũgongo rwa bũrũri. Tunaendelea kuwashika mkono wakulima wetu na tutaendelea kuwasaidia kwa sababu tunataka uzalishaji wa chakula ukue kwa wingi hapa Banisa. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.